waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Hallelujah. Sasa mukomba da. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. 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 Waweza tuma neno la uzima
tuzamura icyubahiro. Hallelujah. Imana yobakire kuri imbaraga zayo gutya. Yobakire kuri imbaraga zayo gutya. Nta feri zogira. Zogira umuvuduko worimbura n'isi n'abantu n'ibintu biyituyeho. Kubera uburemere bwaso. Nta feri ntizohagarara. Tibofunga feri. Zohita n'ibintu. Gusa Imana izihuha igatanga igapuriza dutoni ibintu bigakunda. Iyi ndirimbo yafashe yavuze ngo waweza kutuma neno moja baba. La uzima. Ijambo ry'ubugingo rigahindura ibintu byose mu buzima bwaje. Hari ibyo ufite bikugoye. Imana papa iyo tuma ijambo rimwe uyu mugoro rimwe gusa igahumeka gutya. Igahindura ubuzima. Rimwe gusa we rimwe kavuga ngo rimwe ndavuze. Tugire gutya. Atukuze Bwana wanje. Hallelujah. Uko tugiye gusubira kuvuga. Abavuga butumwa mwegere asubira kubiyegereza nuko. Niba adasubira nuko twama tuje muri highway. Imihanda yo hejuru baza bareba imbere kiba kiberana. N'amatara yose iyageze muri highway. Amatara y'inyuma n'ay'imbere za yatsa akabwira abantu ngo imihanda irafunguye. Kandi umuntu bagonze muri highway leta ntizimukurikirana. Mu mihanda yo hejuru yo bakugonze. Ejo bundi baramugonze Kampala. Umukongomani wari warangaye. Baramugonga ngo baje kuburana muri leta irababwira ngo musubireyo. Hari ari muri highway. Abantu bose baba tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uko turakomeza gufundura amapfundo Satani azapfundika mu mitima y'abantu akayapfundika mu bwenge bw'abantu akazapfundika agahambira akavuga ngo nahambire. Imana ituma ijambo ry'ubuzima uyu mugoro ayo iryo pfundo ripfunduke. Ari abatazabanezerwa ngo abandi bababwiriza tibanezerwa abandi babatamba. Ikorari zaririmba tibanezerwa nibo gusa ngo bagashaka kunezerwa mu gihe bahagaze imbere y'abandi. Amapfundo hari amapfundo Satani azahambira ku bantu. Amapfundo ahambiriye mu mitima y'abantu y'amadministration, amapfundo y'ibintu, amapfundo y'ibibazo, amapfundo y'indwa. Uyu mugoro Imana yohereza ijambo ry'ubuzima ku buzima bwawe. Ngiye gutera haleluya 20 zazinanira. Yego. Aho ndeke uramuyiririmba tuvuye ngo waweza kutuma neno moja la uzima. Tuyisubiremo nk'inshuro nka 30. Yego. Tuyisubiremo nk'inshuro nka 30. Tuvuye ngo waweza papa ukururima. Kururima gira uwo mutima ngo wagitima we kinangiye kitazacumva cyataramye ibitaramo magana. Wagiye mu mawombi ku bisozi ibihumbi ariko waze ko uyu munsi wa mutima ndagukorose. Koroga umutima wawe. Hallelujah. Muze koroga umutima wawe papa. Ukoroge ubwire ngo wa mutima wenda gukoroza. Uyu mugoroba noneho ndashaka kumva ijambo ry'Imana yohereje ku buzima bwaje. Ijambo ry'ubuzima ry'imbaraga. Amen. Munyemere babafungure mikrofone cyane. Katuzite. Yego. Nababishoboye muve hasi. Ala uzima. Kera nakubonye nawe. Nakubonye tutahe tutagukorera gahunda. Turagukorera gahunda, turagukuramo inyuzi ipfunditse amapfunda 6. Ive mu izina rya Yesu. Muri abantu bangahe mu nzu yawe? Muri 5. Iryo pfundo ry'umusago riraza kuvaho. Namapfunda 6. Tugende undebe tuze turari gukuraho. Nimumara mworoherwe mutabarwe. Ijambo ry'ubuzima kera we ryamarutse. Uyu mwaka wa 24 uzaba umwaka w'imbaraga. Uzaba umwaka ubuvyuse bwo munzu. Bwo munzu. Pana twatundu two kujenjeka. Pana tujye two gukora ngo musembu dushengesho bena tujya twandamwikize. Munzu mugiye kugiramo ubuvyuse kubera ko mugiye kwakira ibintu by'imbaraga. Imana hari ibintu igiye gukora bikomeye. Asante. Zibaye zinga. Umunani. Ruriya rugoro ya mubye. Nyuzi irabura ikurudumu. Kurudumu bena zirya zizazi baza basonesha ibirata. Ezo kurudumu hari ahantu yacitse gutya bama bayizana barayikoroga irimo kwinjira kandi mwese zibanyura mu muhogo ikazimanuka mu bituza igateza ibibazo bye. Uze kutureba. Tugiye gusahuranwa n'abavuga butumwa tuze kubasigira umwanya wabo. Twe tubanze dukoreza gahunda. Yego. Koreza gahunda zabe. Materaniro yabera imbaraga.
kongera tuzamurika mani tuma ijambo ry'ubugingo mani tuma ijambo ry'imbaraga mani gira ikikora uyu munsi ku buzima bwawe jambo rimwe gusa rirahagije jambo rimwe rirahagije ibintu bikaremeka ima ibintu bigafatika ibintu bigafata umurongo ibintu bikagira inzira dusubire dutere izisigaye amina amina hasigaye zingahe zitatu hasigaye zitatu umukaririmbe mugashakira ijwi ryiza ugashakire ya miryizi ivuga nk'abantu no nimuzoza munagera no kuri sente muzamutekereza imirya ya Dawudi imirya ya Dawudi buriya hari imirya izizura ibintu hari imirya bacuranzi baza bakoraho gutya amayereko akabyuka amarebe hari imirya bacuranzi baza bakoraho gutya abarwayi bagakira amapepa agahunga si imirya yose Dawudi ntiyagaza akora ku mirya yose yaragira imirya y'isiri z'Imana yari yaramuhaye iramubwira ngo Dawudi uzucuranga hari amasaha yo gucuranga amasaha yose ntibaza bacuranga igisirimba hari amasaha y'igisirimba yo guhutumira mukaza muhutumira mwarangiza mukavugana n'Imana kandi amasaha nkaya y'umugoroba ni amasaha yo kuvugana n'Imana naratanga Imana ntizivugana n'abahanuzi gusa abantu bose bizera umwami Yesu Imana izivugana nabo Imana ishobora kuvugana nawe uryamye uri mu nzozi kakuvugisha mu gitondo ukavuka ibintu byacitse ukavuga ngo nakubonye ma navuganye nawe ma Imana ikagufata mama kagusanga uri mu gikoni wawoza amasaha abashitsi n'abana baririya muri sala Imana ikagufata ikakuganiriza kakubwira ngo humura ndakuzi kandi kwitayeho wazuzana umutima gutya umugabo akaza atari ko nono ibi ni ibiki byabaye Imana yagusanzira mu gikoni yavuze yakoze ibintu byacitse tuzamura icyubahiro haleluya asimaide waweza tumane abantu bitabanga bibaze guhaguruka n'ababinjira ubunyine muze fatika intego ya kino gitaramo twavuze ngo twabwiye Imana ngo waweza kutuma neno moja na uzima likabadilisha mambo yote bila kubaki hata moja. Baba wastahili. Ari umuvyeyi baraye bambwiye waraye ujaye shima Imana sinzi umuntu wazo tubwira makuresho umuvyeyi wabyaye ufite imyaka 50 ninga muvuga cyane abantu 50 56 aho yaraye yabyaye ejo mugoro ejo rubundi Mana shi umunyamurenge yabyara nk'abane imyaka 56 yaraye yabyaye muzamugira ngo Imana yabasara na Abraham twabuza abantu bibihume abantu bizera gusa bakaza bizera bagahangana n'Imana mukwize bakaza babwira Imana ngo ndizeye kora kino ndizeye abantu bakabibwira nabwiye abantu ngo niba abayisilamu baza bafata ibisasu bombe ikikombura bakamusatura mu nda bakabikamo isasu bakariregera bakavuga ngo nyuma y'amasaha 2 n'iminota 40 riguturikane n'imbaga y'abantu kubera ko abakristo tutomira ibisasu ngo duturitse ibindi bintu tutere haleluya atukuzwe yeme mugire kwizera ufate cya kintu uzusenge ukibwire ngo wakintu urubusa imbere y'Imana yewe wa musozi muremure witike imbere y'Imana zangula assemble imbere ya Zerubbabeli yewe wandwara urubusa imbere y'Imana ari umungu bigeze kumbwira ngo nikazitunga aba muri Amerika kirayi nibuze umumbwira n'inshuti yanjye dutunga amaboko kuri kazitunga kazitunga ahantu hari muri Amerika simuzi Mana usange kazitunga ese niwe wavuze ngo sibuze umbwira kirayi ari he sibuze umbwira ngo yaravuze ngo afite kwizera ngo yuko wabe niyo UN tokora ngo yoca muri M-Pesa tukuze avuga ngo yoca muri M-Pesa ariko nawe nitanga aravuga ngo nubwo UN yofunga ngo iwe bo mutransfera muri M-Pesa agacamo kaja muri Amerika agaca muri M-Pesa kaja muri aho
hari abagabo b'ibitangaza kandi kwizera kuri mu muntu iyo kugeze mu batizera abantu babanebwe baza babita abasazi. Hari za gahunda muza mukora hano abatizera iriya hanze baryamye gusa amajigo yaraje kubera kurya ibintu birebire bakazavuga ngo bariya ukubitusi ndimuza mureba kuri bano bana baba YouTube ba azavuga ngo mumfashe mushayaringe mukande kuri bezogera ibyo ngibyo simbise ukamubona umuntu w'umugabo n'ukuru ufite abakwe akamagira guki kujya ndabahakanye abantu nibitangaza akamagira guki akamaya ariko kino gisirimba twavuze ngo ma wowe utameze none waweza tuma neno moja na uzima ibadirisha na bicho gisirimba badirisha yote tugende muri cyo gisirimba pastor ariko bizoremera cyane demera verite zomena moi zima chande dose dena la voix de paix elle la voix Aleve. Mani rambwiye abantu ngo bazogira uko barashaka amahoro. Ariko siyo mahoro bagiye kuyabura. Guhera umbonye ko ibintu bihagaze. Kuzogeza mu kwezi kwa gatatu. Ibintu bizoba byanditse kakurya kubigo. Ibintu bizoba byanditse kakurya kubigo. Izuba rizoba ari kubita ibintu. Izuba rizoba ari kubita abakristo. Izuba rizoba ari kubita abashumba. Izuba rizaka. Abantu baziruka nko gutandukanye. Hey! Kubitama gakunga wa umeze gute kubitama gakunga izuba rigiye kwa waweza tuma neno na uzima alabadilisha waweza tuma na uzima ibadilisha muri highway ukorere kuri base cyane ukore kuri base Nauzi gahunda tubirangiza ibadilishe yote zamuka waweza tuma na uzima ibadilishe yote tugende na uzima ibadilishe yote waweza tuma neno na uzima ibadilishe waweza tuma neno na uzima
gatoya nuko